see 1,30,000 away. I know Lahan, Hama, Lao, Thadokhiba lengang record matik sana thamnamdabana hojik awaba kaya magnari sengwanaba honabada lanai Meeoi singi khongali masi kohanaba digitalization gi process haure haina chief minister NBN na phongdokre wafam asing asi chief minister secretariat Manipur information commission na phongba a compendium of important decisions ki tharamda athoba mithunglen gi warel pireduna haikibani mahagna makhata na hai landamasi gi marumapang imung manung kahena halibasi land revenue record ningthina laitabana khodongcha daba kaya magnari masigi damak State Cabinet na digitalization ki phirep laukibani hauti lengang sibu senja thumja tawdaba lok ayuktana sokat payai lengang na su angamba thakta senja thumja gi mayokta leptuna lei anti corruption cell hangduna mara leba kaya Meeoi kaya phari asingba sumba khangna nabagi damak miyamna lengak na tawbada thigat payai tawbada bo RTI leri haiduna lan sina be yauri asum damak sina biyo haina wafam phunuki Saya itu yang sumber itu di record keeping sih. Record keeping sekolah sistem lah yang betul-betul kita yang kena even pergi baru gadget baru darbar di decision sih baru assembly dalam decision sih cabinet decision sih lalu sebelum sih macam sekolah ni kapal tahu sih Aku ni mana dia? Jadi aku ni baru tidak akan mana mula private tadi boleh lagi orang ber. Aduh aku ni government ni record tadi lagi orang ber. Aku ni it's very unfortunate. Aduh hampir kisah dia yang mana private lagi orang ber. Banyak tahu kali the real picture of past money tu. Aku kamu nak macam aku ni. Loi khangye kana right the kare sing mau the pay the thing sa through the pay the this time katamai mo kana ka do bali na kana ke do on record koigi ke no stay koigi darbar ki gadget when form of there kai brising je koigi ke no the people office the people private chin fire like adu sigi nasibi कोई होंगे को mindset concept से मतलब नहीं सुना ना लाइक अगर कोई हम जन्म हो रही से it's a good beginning ये अच्छे तो हुई वो जाते हैं दूसरों जाई हमें ना कोई टीम थादो है उसे टीम तोंगा ना किसी माई तोंगा तो टीम even forest and hide से क्या कुछ चीज़ पाने है यार चीज़ ना दे with photographs satellite mapping 2001 na kamai le news adu ki photo apagi Google's ki satellite mapping function do retrospective pura ta hone 2006 dana si jaga se kai le 11 dana kadi le 21 dana kai le 23 dana kai le all the document le to pura ni is an every district chain me aave sumai da na le review Lagi binu sih kenapa mungkin kainnya ribu maru bang tahun ribu masih tak habis tahun ribu niko kayak yang jalan ribu amma tadi masalah itu tahun ini ada revenue report sih macam mana itu ada lembaga ni revenue report sudah koi digitalization tahun ini lebih proses kompleks ada apa yang dengan sebagai problem gadget program ni cabinet decision dalam kanda 1960 ki land revenue survey lagi baru ki boundary baru ki manu tu dah adon uji Manipur ini baru ki district boundary itu hendak ba hapsan balik je adon kun lamkhan ada kun jatra ka sangkut thela district claim dalam tu adu sadar way na cabinet pergi gadget cabinet kan survey tu nak pokok cuma ina ekoi kara mention kan mana jadi itu lah amuk nasi ke pergi RTI isi RTI kembali dengan portion ni RTI isi tu yang ini saya ni hebat kalau kami banyak sih cuma karena RTI isi macam beberapa orang isi asyik macam tu pokoknya
kin aran ba to kin RTI le ko ha de aran ba to kin ada RTI to le kan bu wanu mu ya bo de aran ba to RTI ki to le kan bu wanu mu ga ya ba given that ka chat bo de kin aran ba to government si na su je pre no ki law if the ki ga ikuna organic culture ka bo hada warshu kan sin ne ko che handa laga lai handaga adu khara transparent hoina societies kadang tawba nangmadra ramdi like the laira bawana mayam suri da yamna first rate tawba do na wa khale si word ya koi so asala ine ka hebi adu mi wa ko da kono zo aduna anti corruption cell ujiksu pata sagal laga biram ba kolom ba ko mayam du kana na mise wo mangi lamdu da individual pata bisala individual ni di khande da mina go mangi lamdi khande da mina pata u pa sagal ne onanda di go mangi go ramna mu de si ne ba da ada kuji nungai ti ha yo puli to to mayam ya hal roi ba yaw me along bi karan da ru ji pha se lokal masa ka bonde yo ti ko achi mani koi chabu go te ngi ko na hai ni ya ram le ko ni ke ro to ba long bi ka ta ro su lam karang lo de pe lam koi alam ne lam karang ma di ne na sa so ngai ni ko se na de akwai hanjin na mace akwai na da hayar mai lam tu garam se masa ka to bi ado ha ba sulu da te mere to tam ni ado na akwai kan na wala jare shi manung da media gi sim na ushin am ta jina akwai da support of biri ado media gi sim na ushin da ina mutta na shi da lari kan ka ta hai ni mani kursi am sensitive am complex wa issue na ta ba issue sa ga ta ni wala ka ku na ai lai advantage lo ni na le santi le ben mai do yawi adagi mi la kane de asai de bom me ko ko ka bu yawi adagi mi khar la ani ma pa ne mi khar la ani ni mai ku khate ha ni na ai karano da adu ku gi ko mai am su le ni na ko kunno section me na ba kunno ko phaka me na ma du dai amana media gi sino su diesel le ni ara ma airport koi ai wala ko ba chuma ina sarana se to wala to do singa wala ki amadi wala ka de wala amadi me mari wala oi tare la oi amma wala tare mo wala ni ne apren to me esa ke thado kono ato SP ne dia ji ne to ka ne to so to ka tare no ko ne kai de lai pune de fall da tare yes I did but formality mari ko rin ma ko visa adu da pai ko ore citizen na se like do adu le ka to le ko adu na to amana so sa pura ma pa le ho hai adi mana da lo ga da ne ko subsidy ki chapu ne bari ni ko sugum ba mayam se si media shu ekoi ma tam da media ko reporter ho informers way ni pata wala ka na police ko pi adu mai nai ko join it to min ni magi adu ko join it ho ko ya ro ba tam soi e ma ta usu yin sin e ma ta wi ka ni yin le ko ko ti ai na ka hiu we are selling and the body in a sinking ship e ko je look tha bai ki da ko le ba kan ni block ne dia su mantri su cm su mai ra pai ki nundi loi na iman loina lukthar ko hi mo da ko ni da ko ni aduna ekoi punna understanding of living ba self respect living ba mutual understanding living ba issue mo la ko matam da sumtho ko ko na biba o se garang drugs ai mo da ko no rai sumana sigi ni pa ma ka berung ni masih na kopi di hengumi police ada police da pashagar bira baga drug si purga na ko hai
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯩ ꯇꯧꯔꯦ SP ꯐꯥꯎꯅꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯈꯔꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯝꯃꯒ ꯃꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯆꯦꯛ ꯇꯧ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯦ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯪ ꯊꯤꯔꯛꯀꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯔꯥꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯐꯥꯔꯤꯅꯤ ꯁꯐꯥꯔꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯃꯔꯥꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯃꯔꯥꯝꯗ ꯐꯥꯔꯦ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯑꯇꯩ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯌꯥꯗꯦ ꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯆꯦꯛ ꯇꯧ ꯂꯣꯏ ꯇꯧ ꯐꯣꯟꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ 93ꯗ 73ꯗ ꯃꯣꯏ ꯁꯣꯞꯇꯣ ꯄꯨꯂꯞ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ BDF ꯑꯅꯤꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯂꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ BDFꯗꯨꯁꯨ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯨꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯍꯨꯝꯗꯨꯁꯨ ꯐꯥꯔꯦ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯒꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ CMꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗ 24/7 ꯑꯦꯂꯥꯔꯠ ꯂꯩꯖꯩꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯛꯁꯦ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯟ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯉꯝꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯛ 1,50,000 ꯁꯨꯔꯦꯕ as per the social welfare की net social welfare की labor backward का लाख अमुक डिस्ट्रिक्ट का निया दा drug addict drug चाबा से ऐकों की मशीन याम जाते हैं बस नहीं दा लाख अमुक डिस्ट्रिक्ट का सर ऐकों की future डोंगर कंचे बेटर ऐकों की future डोंगर कंचे अदुना मुझे कोई ना rehabilitation center वगैरह मोबिलो होने की social media दा rehabilitation center ऐकों ने गवर्नमेंट की मतलब उसी मैं appreciate करूँ मोई मसाना victim addict चिंदुना हाइदे अगुमाइना अते एक तो बीदे ऐकों की दिक्कत ना डॉक्टर उनकी चाह का दबा दोषी हंदरा का खादोक ना बताओ बनी तो आता यही होनिंगे प्राइवेट की नहीं हो मैं हमसे कहीं तो उन्होंने कोई विजिट बुद्ध हो गए तो यानी नहीं मशीन गवर्नमेंट की मशीन खरीद आमे हैं कलका दिखने का है कोई ड्रग एडिक्शन की कनो से हाबंग नहीं अदुना कोई ड्रग एडिक्शन सेंटर सी मफम मरी मंगा दा अथुवा में तंदा हंतो लोग सुनने से मरम दी प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट हम सने खन्ना अदुदा कना गुम्बस खर दाई लोइने दा हाइब नते बिजनेस की टाइप तो सेंटर ने हरगा थमक यावगी इंफॉर्मेशन सु लेते नते सिमा नहीं मैं हम लोइना हाइब नते बट एकोइ द फगुइ इंफॉर्मेशन अदुना अये याम माइजे सुमाइना फगी रेकॉर्ड सिंसी एकोइ अजन प्रिजर्व तौबा तौनना बुनि स्टेप अमा ले इंफॉर्मेशन कमीशन लगी हमगोरपा एकोइ स्टेट गवर्नमेंट की सपोर्ट ओरे एकोइ न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के सब डिजिटाइजेशन की कुतन होनरी अदगे एकोइ अदे एते मरी लेनबा मैं अपना मतलब बुनि की साइट जो हम होनरी आपको कुछ थमगा गवर्नमेंट ना ट्रांसपेरेंसी लेना करप्शन की बतांग दा एनी हवाई राम हाप दा वो करी दा वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा भी वो करी जो खरा विजिबल हो तो चेंज हम को स्टेट से दा उन्होंने होने दरे में हम मते काम दियो हयें से लीडरशिप की याद दे क्योंकि सही भारत को एनिवर्सरी की सेनापति ने तो मैं हमसे देंगे अभी हम मैं लंच करी आधा बातों एडिटर लोग को तो बातों में तो इमेजिनेशन है एडिटर शुरू करी आगे फुटबॉल मैच हम सुझाव तो ये फुटबॉल क्या सेनापति एलेवेंगा सीएम एलेवेंगा तो कॉमिशन का चेन में मुंबई ऑफिस में क्या हुआ और ये नोई चेन में किधर रेकू है दिन हम तो मार देंगे सा पत्थर है तब पत्थर है मतलब यार ये यूनिफॉर्म आदत भी नहीं है सिविल सोसाइटी में ये गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन भी बस सपोर्ट के ओनर तो यार ये हमने भी रोने नसी की लोग सारे लोग हैं जो
मैं आपको enhance among her can now the system center on the line system ja hoga ko se ko ko mai bina ba matam fashion में project system la ko ni solo re bi an ana re ba kuma re ba tawna re ba ya se function ma na system si la ko ko na ko ba ta ko sang ni ko ta me na se ko de ko ro e ki kari inconvenience kari le no independent body ni even I must go to the problem we have to do other book Mayam you trust my not pending like a photo guide here by Chief Justice Mogi long Justice I personally net I Louraga Yarangi Madu Yangsin number to Geneva hijack I know the 1,30,000 away I know Nahan Hama allowed When I'm going to say, I love the 30 days, man, will be a I don't know. It's a tell of people, it's not valid to the 36,000 people. I love them to the 1,30,000. I hold it to from Saturday, ADCDC. कोई पंचायत की अदगी कहोगी म्युनिसिपैलिटी की लोया मतलब ले कोई लॉक हो रहा है तो मिलकर एडीसी की जो कोई लॉक हो ना रेडी लेगा तो वही हिलेगा कमिटी देखिए वही डिलिमिटेशन में तो ये एडीसी से डिलिमिटेशन माइनर डिलिमिटेशन वही की लेवल में तो अदू लोई अदू की रिपोर्ट में कोई फिर करना अदू की रिपोर्ट में फिर कोई कैबिनेट का मतलब ले पकड़ रहा है और हिलेगा कमिटी की लड़ाई सर्वे डिलिमिटेशन रिपोर्ट तो लाखों आएंगे हेड की करीबी इसलिए जो नॉर्मल से नहीं प्रोफेशनल टेक्स की से कोई प्रॉपर्टी टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स है कोई अपन ना प्रोफेशनल प्रॉपर्टी टैक्स की जो वो तो रहे जामे में तो की मुझे दिमागी आया हम लोग वाक लोशल है तो प्रोफेशनल टैक्स जो उसका संगी या ना भी मतलब खराब और आपको ये की थी नहीं देना saya gitu. Free saya upload apa nama sih ya?